Pa evo, počet ćemo sa molitvom, pa ćemo nastaviti Filadelfiju, crkvu i Laodikeju i onda ćemo ići na pečate. Vjerovatno popodne. Vidjet ćemo. Ajmo se pomoliti prvo. Oče nebeski, dolazimo još jedan pred tebe. Hvala ti što možemo da proučavamo divnu knjigu Otkrivenja. Molimo te da, Gospode, svaku poruku, svakoj crkvi stvarno zasebno proučavamo, svaki simbol, da gledamo kako se to ispunilo u povijesti i kako se to u mojem životu ispunjava. Molim te, Gospode, da nam daš Duha Svetog, sada razumijemo i Filadelfiju, koja crkva dolazi poslije protestantske, i Laodikeju, da to primijenimo na sebe. U Isusovo ime. Amen. Ok, Laodikejska crkva, ne, Filadelfijska crkva, ono što je ostalo u grad Filadelfija danas u Turskoj, taj grad se zove Al-Shehir, to je jedan turski grad i samo su preostale ova dva velika stupa što je jedna kršćanska crkva iz 5. stoljeća. Car Justinijan je dao izgraditi ovu veliku crkvu sa ogromnim stupovima, što je vrlo interesantno jer ovoj Filadelfijskoj crkvi Bog kaže: učinit ću te stup u mom hramu na nebu. I kako je interesantno, danas samo su dva velika stupa od hrama ostala danas u Filadelfiji. Filadelfijska crkva. Šta je ta Filadelfijska crkva? Znači, nakon protestantske nakon reformacijskog vala koji je počeo sa Luterom i Kalvinom, protestanti su ušli u neku kolotečinu jednog lažne milosti. Malo su ušli u jednu zabludu, što govori Biblija, o opravdanju vjerom bez dijela, ili nisu dijela toliko bitna, i spasenje bez dijela i tako. I sad dolazi drugi jedan val protestantske reformacije koji se podignuo 1740. godine sa metodističkim pokretom. Prvi val protestantske reformacije je počeo 1517. godine sa Luter koji je zakucao 95 teza u Wittenberšku crkvu. Ali Luter, Kalvin, anglikanske crkve, one su i dalje bile spojene crkva i država. Luteranska crkva je državna crkva, prezbiterijanska crkva je i dalje bila državna crkva i anglikanska reformna crkva je i dalje bila crkva i država zajedno. I sad dolazi do odvajanja crkve države sa baptističkim crkvom. Baptisti izlaze iz anglikanaca i iz puritanaca i metodisti izlaze iz puritanaca, iz anglikanaca i oni rade na novi val gdje oni odvajaju crkvu države. To je prva stvar. Iako su Luter i Kalvin jako dobro počeli reformaciju, oni nisu naravno mogli sve da odmah shvate, da razumiju i da završe. Luter i Kalvin i dalje su vjerovali da država mora da proganja one koji ne vjeruju onako kako vjeruje princ te države. Znači, u Njemačkoj, ako si u protestantskom kantonu, ti moraš biti protestant. Ako si u katoličkom kantonu, ti moraš biti katolik ili moraš pobjeći. Znači, ako želiš biti protestant, moraš ići. Znači, tako da je i dalje bilo to spajanje crkve i države. Čak su i protestanti proganjali neke druge protestante koji nisu bili po njihovoj mjeri. Na primjer, anabaptisti koji nisu vjerovali u krštenje beba. Njih je Ulrich Zwingli u Švicarskoj udavio u jezeru Lamat u Cirihu. Znači, nije bila potpuna njihova razumijevanje istine. Koliko god da su protestantski reformatori za nas jako veliku svjetlost donijeli i počeli veliku svjetlost opravdanja vjerom, oni nisu razumjeli sve. I tako da falilo im je još posvećenje. Falilo im je to. Nakon 200 godina, nakon reformatora, došli su drugi. Došli su Roger Williams, koji se borio za razdvajanje crkve države u Americi. Amerika je postala jedno utočište svih tih različitih protestantskih grupa. Anabaptisti, Moravljani, baptisti sedmog dana, metodisti, Quakeri, Židovi, pa čak i katolici neki bježali su u Ameriku zato što Amerika je davala slobodu vjere. Ti si mogao po prvi put u historiji kršćanstva, po prvi put u jednoj modernoj povijesti, ljudi su mogli da dođu da žive na jednom teritoriju, da ti je susjed katolik,
on je drugi susjed Židov i da svi živimo lijepo u miru. I ako hoćeš da tvog susjeda preobratiš, ne preobratiš ga sa mačem, nego mu daš Bibliju, proučavaš s njim ili tako, ko hoće da se preobrati, on se obrati svojom voljom, nema nasilja. Amerika je postala totalno jedna nova zemlja, nova sloboda. I onda su mnogi pobjegli u Ameriku i tu je počeo taj metodistički pokret u Engleskoj i Americi, gdje su Amerikanci kad su počeli graditi svoju državu, oni su jedan veliki glavni grad prije Washingtona, čak je bila Filadelfija. Oni su nazvali taj grad Filadelfija. Zato što su čitali Bibliju. Oni su prepoznali da je došlo jedno novo stanje u kršćanskom svijetu u kojem je više tolerancija vlada i više ljubav vlada. Što znači Filadelfija na grčki? Bratska ljubav. Bratska ljubav. Kao što i samo ime govori, Filadelfija je razdoblje crkve koje se usredotočilo na ljubav, ali ne ljubav kao sentimentalnost, pa dozvoljavanje grijeha. To nije ljubav, to je mržnja. Kad ti dozvoliš grijeh u svom djetetu, pa kao ljubav, ja volim dijete pa neću da mu uskratim nešto nezdravo, to nije ljubav. To je ljubav prema sebi jer ti ne želiš konflikt sa djetetom, ne želiš da dijete vrišti i ti u biti voliš sebe i svoj mir i onda djetetu daš. Kao, ma to je ljubav, kao baka ima ljubav. Nema baka ljubav, nego baka nema strpljenja, ok? To nije ljubav, ok? Prava ljubav je reći ne jer te volim. Znaš, to je prava ljubav. Ljubav ima svoje neke granice i okvire. Da, reci, brate. Može, nema problema. Ja mislim, pa meni piše share. Evo, stop share, sad ću opet share, ok. Vidite kako brat lijepo sa ljubavlju meni to kaže. Ok, šta radi? Ok. Kaže, teologija John Wesley, veliki, ja kažem John Wesley ti je drugi Martin Luther. On je totalno, kaže, uveo ideju o opravdanju vjerom i trebaš da osjetiš da si ti primio opravdanje kroz sigurnost i Duh Sveti koji ti daje plodove duha i čak je vjerovao u kršćansko savršenstvo i posvećenje i pobjedu nad grijehom. Znači, to je totalno drukčije od Lutera, Kalvina i onih protestanta koji su prije njega bili. On je novo razdoblje i oni su vjerovali u slobodnu volju. Luter nije vjerovao u slobodnu volju. Luter je vjerovao da je naša volja totalno uništena. A Wesley, baptisti, oni su rekli ne. Mi imamo slobodnu volju da prihvatimo. Znači, Luther i Calvin su vjerovali u predestinaciju. I oni su vjerovali da ti si predestiniran da budeš spašen. Ti moraš biti spašen jer si predestiniran, a ti moraš ići u pakao jer si predestiniran da ideš u pakao i gotovo. Bog te tako odredio. A John Wesley, ne, to nije ljubav. To je Bog, to je užasan Bog onda. Bog te stvorio i sad ti bez svoje volje ne možeš biti spašen ni da hoćeš. I sad ideš milijarde godina u pakao da se pržiš, a nikad nisi to izabrao. To je bila vjerovanje Lutera i Kalvina. To je predestinacija. Znači, Luther i Kalvin oni su počeli reformaciju, ali nije to bilo još sve do kraja. Znači, puno toga još je falilo. I sad dolazi Wesley, baptisti, metodisti i kažu ne, nego mi slobodnom voljom prihvatimo ko hoće da bude spašen, ko neće. Kaže, kako imaš slobodnu volju? Pa Bog svojim svetim duhom osvjedoči ljude i probudi njihovu volju. Jeste, naša volja je svakakva, nikakva, ne možemo imati. Kaže Luther, volja nam je mrtva. Pa ok, recimo da nam je volja mrtva u grijehu, ali Bog šalje Duha Svetog. Kaže Isus, kad mene podignu, Janez 12. poglavlje, kad mene podignu na križu, kad bude podignut Sin čovječi, ja ću što? Privući koga? Sve ljude sebi. Znači šta radi Isus u ovom trenutku sad na tebi? On te privlači svojim duhom, razumiješ? Znači on svojim duhom budi tvoju savjest, budi tvoju volju i daje ti mogućnost da izabereš spasenje ili da odbaciš spasenje. Tako da nije Bog kriv što ćeš ti završiti u ne znam. Čak i ta ideja pakla, to isto nije istina, biblijska istina. I tu su došli sada adventisti nakon toga i shvatili da pakao nije vječan, nego jedan trenutak uništenja. Znači, to je jedan fokus na pravu Božju ljubav i teologija Johna Wesleya usredotočila se na... John Wesley, možete uguglat, Holy Love. O njemu je centar njegove teologije bila sveta ljubav. Kaže, John Wesley, zašto ti stalno pokušavaš da se... Kao, ti govoriš o tom posvećenju.
Zato što želim da volim Boga više. Razumiješ? Želim da volim Boga više. Kaže, joj, vi subotari, vi štujete tu subotu. Joj, zašto vi tu štujete? To je legalizam. Pa nije to legalizam. Ja želim da provedem cijeli dan s Bogom. To je ljubav. Što ne bi to trebalo biti ljubav? I joj, šta ti s tom ženom ideš stalno na spoj sa svojom devojkom? Ba to je legalizam, ideš na spoj sa svojom devojkom. Koja devojka će da kaže da je to legalizam? To je ljubav. Znači, jedan fokus na veću ljubav prema Bogu zaista i veće razumijevanje Božje ljubavi. To je bio ta Filadelfija. Kaže, ljubavite braću. I odmah razdvajanje crkve i države, odmah nema progonstva, odmah nema silovanja drugih ljudi koji ne vjeruju isto kao ti. Budi se Američka republika, daje se sloboda vjere. Protestantizam raste i ima probuđenje u Engleskoj i u Americi. Zato su Engleska i Amerika stvarno napredovale i ekonomski, i socijalno, i znanstveno. I sva znanstvena dostignuća su počela biti na tom zapadnom svijetu. Pa evo čak i dan danas oni su predvodnici što se tiče i demokracije, i dobro, korupcije, ali oni su počeli sa tom demokracijom. Nije bilo demokracije prije nego Amerike. Kad je bila demokracija? I šta kaže King George? Kralj George kaže da će biti tako i to je tako. Razumiješ? Šta kaže Friedrich III? To je tako. Šta kaže Katarina? To je zakon. A oni su donijeli tu neku vrstu republikanstva, demokracije, gdje više ljudi, zato što je naglasak bio na čovjeku, a ne na monarhu. I cijela ta ideja Filadelfije, teologija Johna Wesleya usredotočila se na svetu ljubav, suradnja između različitih kršćanskih denominacija na jedan pozitivan način. Razdoblje Filadelfije obilježila su značajna evanđelska buđenja. Prvo veliko probuđenje 1730. do 1760. je bilo prvo veliko probuđenje, ili na engleski kažu First Great Awakening, potaknuto metodističkim preporodom i propovedanjem Johna Wesleya i George Whitefield. George Whitefield je bio kratki čovjek koji ima ovako razroke oči i sa tim razrokim očima, kad on krene da propovjeda sa propovedanice, on počne da propovjeda, ljudi kao jao, prorok. Kao da neki prorok propovjeda. On se čuo na kilometar, njegov glas, George Whitefield, jedan od najjačih propovjednika u povijesti kršćanstva. Išao je po cijeloj Americi, a u Americi je bilo jako puno oni divlji zapad. Znate, divlji zapad u Americi. Oni su samo, bili je kršćana, a bilo je oni koji su otišli radi novca, radi traganja za zlatom, blagom, slavom, teritoriji. I to je bilo, Amerika je bila slobodna. Ti možeš da budeš sekularan, možeš da budeš duhovan, šta god hoćeš. Ali onda je George Whitefield imao cijeli tur po cijeloj Americi, otišao na divlji zapad, po onim kaubojima propovijedaju evanđelje, oni svi piju alkohol, idu kod prostitutke, u salonima, pucaju oni pištolji, nema zakona. On je njima propovijedao. Kaže, kud god bi prošao George Whitefield, zatvarali su se barovi, alkohol, prostitutke su išli u drugi grad, nema više, niko neće da kupuje njihove usluge. Kud god je prošao George Whitefield, to je bilo duhovno probuđenje. Benjamin Franklin, ne znam da znate Benjamin Franklin, koji je jedan od začetnika američke države, on nije bio opće kršćanin, on je bio nevjernik, on je bio, kaže, ne, nisam ateist, ali sam deist, Bog je daleko, Boga nema, Biblija nije nadahnuta, on je nije vjerovao. On je, kad je vidio George Whitefield kako propovijeda, a ljudi poslije ovako prošetali se gradom Filadelfijom, George Whitefield, Benjamin Franklin. Nakon što je George Whitefield imao evangelizaciju u cijeloj Filadelfiji, Benjamin Franklin ovako izađe van da gleda, a svi ovako pjevaju psalme. Kaže, saluni zatvoreni, alkohola nema, pijanica na ulicama nema, kockanja nema, prostitutki nema, svi pjevaju psalme ovako. Čuje se pjesma, ode u drugu ulicu, čuje pjesmu, ode u drugu ulicu, svako 4 ljudi se mole. Kaže, šta je ovo? Ovaj grad se totalno promijenio. I onda je rekao, na bolje. Nema kriminala. Amerika nije imala policiju. Do 1840. godine Amerika nije imala policiju. Prvih 100 godina, ne, više, znači Amerika kolonije su 1600. Ali kao država 1776. do 1840. to je 70 godina, oni nisu uopće imali policiju. Nije bilo potrebno, nema kriminala. Kad su onda došao priljev Iraca, irskih katolika, oni su volili da piju, da kockaju, da se tuku i onda je morali se uvesti u Bostonu. Boston je prvi grad koji je morao da uvede policiju, da čuva red i mir na ulicama. Prije toga nije bilo. Razumite, Filadelfija, totalno, ljudi su bili općinuti Amerikom, kakva je u početku. Parlament korumpiran, govorili su u parlamentu, ja imam u svom džepu 20 parlamentaraca, sve ih potkupim. To je govorio glavni premijer. A kad je John Wesley napravio jednu reformaciju, on je ih propovedao po cijeloj Engleskoj. Nisu mu dali da propoveda u crkvama.
Nisu mu dali da propoveda u crkvi. On je bio anglikanski svećenik, ali govorio je o pravom opravdanju, o odbacivanju grijeha i primanju Svetog Duha i nisu mu dali da to propovjeda. I onda je on išao na polje. On i George Whitefield i njegov brat Charles Wesley. Oni su išli na konju i ovako na poljani. I ovako su bi stali i gdje ljudi prolaze počeli slušajte me ljudi grada Oxforda. I oni počeli da propovijedaju Bristola. I oni ljudi kao šta. I skupili bi se ljudi, oni propovijedaju, ljudi se obrate, ljudi se krštavaju. To je bilo probuđenje veliko. I kaže, John Wesley nije htio da napravi novu crkvu, on je bio anglikanac. Ali ljudi su shvatili da u anglikanskoj crkvi nema te doktrine, nema istine. I onda su napravili novu crkvu koja se zvala metodistička crkva. A John Wesley nikad nije htio da napravi novu crkvu. On je unutar crkve non stop htio da propovijeda. I tako po cijeloj Škotskoj, po cijeloj Engleskoj, po Walesu je bio taj veliki metodistički preporod. A znate ko je bio veliki poznati metodist u našoj crkvi? Ko je bilo metodist? Ellen White. Ellen White ona se rodila 20 godina nakon što je Wesley umro. I mislim da mi baterija riknula. Čekaj da vidim. Nije, radi. Kompjuter se zaledi, hvala. John Wesley je posebno stavio fokus na svetu ljubav, on to zove holy love, pogotovo prema neprijateljima. On se molio svakodnevno za svoje neprijatelje, on se samo za neprijatelje molio. Koliko puta su htjeli da ga istuku, ovako došli sa batinama da istuku John Wesley, a on se moli za njih, za svakog posebno. Kaže, John, za tebe se moli, Martin, za tebe. On je ovako da, nećemo da ga tučemo. I totalno ih je osvojio, kaže, sveta ljubav. Taj metodistički preporod je potakao neviđeno misionarsko buđenje. Pazite, protestanti, Luther i Calvin, oni su napravili super veliku reformaciju, ali oni nisu bili misionari. Luther nikad nije rekao svojim vjernicima idite u Afriku da obratite Afrikance, idite u Kinu, idite u Indiju. Nikad. Oni su jednostavno bili tu gdje jesu, ali kad je metodistički pokret počeo i baptistički pokret, oni su rekli pa mi moramo da cijelom svijetu kažemo ovu istinu. I onda su išli i počeli da rade misionske pokrete iz Engleske u Indiju, iz Engleske John Livingstone u Afriku, pa Carey u Kini i tako dalje, u Burmi, kako se zove, Hudson Taylor u Kinu, zaboravio sam imena, kako se zove, u Burmu, onaj veliki propovjednik otišao u Burmu. Oni su svi otišli u druge zemlje da budu misionari. To je bio neviđeni misionarski pokret. I ne samo da je misionarski pokret, nego su oni počeli da prevode Bibliju na sve te jezike. Ti imaš u Africi 100 jezika. Prije, za vrijeme Luther i Calvinove reformacije, Afrika nije imala niti jednu Bibliju na njihovom jeziku. Ali sad su ovi totalno novi val. I zato kaže Bog, Filadelfija, ljubav prema braći. Sve te pokrete potaknula je ljubav prema izgubljenim dušama diljem ulice i diljem svijeta. Kulminirali su adventnim pokretom velikog drugog dolaska 1840. do 1844. Tu je bio, koji je bio postotak? 40% adventističke crkve je, kad je adventni pokret počeo, da ne samo da govori o obraćenju, nego da Isus dolazi, moramo se obratiti, moramo se pokajati za svoje grijehe, jer Isus uskoro dolazi. To je bio jedan drugi naglasak, adventni pokret. Adventni pokret 40% je bilo iz metodističke crkve, 30% iz baptističke crkve, 20% iz kršćanske zajednice koja je bila mješavina metodista i baptista. Znači, odakle smo mi došli? Iz Filadelfije. Adventni pokret je bio crkva Filadelfije. Ovo je doista bio nastavak crkve Filadelfija. I šta kaže Bog crkvi Filadelfija? Kaže odmah u 1. stihu crkvi Filadelfija, kaže znam, gle, čekajte da pročitamo iz pisma. Šta je ta Filadelfija crkva? Tu smo. 3. poglavlje. Idemo u slovensko Biblio. 3. poglavlje Razodetje. Idemo u 8. stih, 7. stih. Evo ga. Angelu crkve u Filadelfiji piši, ovo govori sveti
resnični. Šta znači resnični? Istiniti, da, istiniti. Onaj koji ima Davidov ključ. Znači Isus nešto otvara, neki hram na nebu, Davidov ključ će otpre nebo, njih će zaprl, će pa zapre nebo, njih će otprl. Zašto se Isus tako identificira kao neki otprtitelj, neko koji otvara neka vrata? Zbog čega? Šta će Isus otvoriti u ovom? Kaže, znam za tvoja dela, kaže, pridem k malu, uskoro dolazim, tvrdo drži šta imaš, da ti nihče ne uzme tvoj vijenac. Kaže, kdor zmaga ga bom naredil, onaj koji bude pobedio, ga bom naredil za steber u svetišću svojega Boga. O, šta? Svetišće svojega, znači spominje se svetinja na nebu. Kaže, bit ćeš stup u svetinji moga Boga i nikad nećeš izaći iz njega. I napisat ću ime svoga Boga na ime mjesta svojega Boga, Novog Jeruzalema. Znači spominje se Jeruzalem na nebu, svetinja. I onda Isus kaže, odmah kaže šta? Anđel u crkvi Filadelfiji govori, sveti resnični koji ima Davidov ključ će otpre nebo, njih će zaprl, će pa zapre nebo, njih će otprl. I onda 8. stih kaže, vem za tvoja dela, glej, pred tabo sam na stežaj otprl vrata, ki ih njih će nebo mogel zapreti. Vidiš, šta je Isus otvorio? Kakva vrata? Ako je Isus svećenik na nebu, on je u svetinji nad svetinjama, on je tamo gdje su ona 7 svećnjaka. Znate kako Isus, odmah u prvom poglavlju, Isus je među svećnjacima, u svetištu. I sad Isus je u svetištu. Koja vrata ima, koji prolaz ima onda otvori? Tako je, u najsveto mjesto. Kaže, gledaj, pri tome sam na stežu otprl vrata. Ta riječ, vrata otprta, otprl vrata. Ta ista riječ na grčkom jeziku se spominje ovdje u 4. poglavlju. U 4. poglavlju otkrivenja, razodetlja. U 4. poglavlju 1. stih odmah kaže ovako. Zatim sam vidjel, gle, otprla su se vrata, ili otprta vrata, ta ista grčka riječ, ista grčka vrata, otvorena vrata na nebu in prvi glas, ki sem ga slišal govoriti z mano kakor trobento, je rekel, stopi sem gorim, pokazal ti bom, kar se mora zgoditi poslej. I šta mu je pokazal? I u hipu me navdal duh i glej, v nebeskih je stal, što? Kad je on prošao kroz ta otvorena vrata, otprta vrata, šta je on vidio kroz ta otprta vrata? Šta on vidi? Prestol. A gdje se nalazi Božji prestol? U najsvetišću, u svetinji nad svetinjama. Znači, otprta vrata te vode u najsvetišće. I znači, 3. poglavlje, znači ta ista riječ, tu se spominje za Filadelfiju, zato što, eto, vidjeli smo, Efez, Smirna, Pergam, Tijatira, srednjovjekovna crkva, reformacija i sad dolazi adventni pokret. To jest metodistički, baptistički probuđenje, koje je adventni pokret je bio dio toga. I kaže, vem za tvoja dela, glej, pred tabo sam na stežaj otprl vrata, ki ih njih ne bo mogli zapreti. Svi hoće da zatvore, tada kaže, nema tu svetinja nad svetinjama, oni kažu protestanti, kaže, nema tu sve isto. Kaže, ne može niko to zatvoriti, to je istina na nebu. Čeprav imaš majhno moć, čeprav imaš majhno moć, vidiš, nije to rekao Jezabeli. Jezabeli kaže, ona imala veliku moć, srednjovjekovna rimska crkva. Sve druge crkve su bile veliki periodi, velike faze kršćanstva. I sad dolazimo do ove tu Filadelfije i ova Filadelfija kaže, imaš što? Majhno moć. Znači, to će biti jedna manjinska crkva. Iako je bilo oko 1 milion adventista koji su počeli adventni pokret 1840. godine, oni su vjerovali Isus će doći 1840. Nisu shvatili da je to otvaranje svetišta na nebu gdje Isus ulazi u svetinju nad svetinjama prema proročanstvima gdje počinje sud. Oni to još nisu razumjeli. Ali kaže, čeprav imaš majhno moć. Kaže, znači točno ti pokazuje da to bit će jedna manja zajednica, ova Filadelfijska crkva. Si vendar ohranil mojo besedo
i nisi zatajil mojega imena. Znači, moju riječ, znači oni su vjerovali u Božju riječ, u Kristov drugi dolazak. Glej, i sad bit će ljudi znači ovdje govori da će se mnogi protiviti toj istini iz 1844. godine. Kaže, glej, iz satanove shodnice ti podarjam nekatere između tistih, ki se razglašaju da su Juda, pa nisu. Znači, lažni kršćani koji su se smijali adventistima, govorili, svetinja nad svetinjama, to ne postoji, kakva je to doktrina u svetištu, šta je to Isus odprel na nebu, nema šta Isus da bude odprel na nebu. Kaže, nisu pravi hrišćani, oni su odbacili istinu, ampak lažejo, glej, poskrbel bom, da pridejo in padajo pred tvoje noge. Jednog dana će da morati da priznaju da su bili u grijehu, da padeju pred tvoje noge i ja ću da te opravdam svoj narod. Adventni narod će biti vindikato, kako se kaže, opravdan i vindicated. Kaže da prideju in padeju pred tvoje noge, Bog će opravdati svoj narod ter spoznajo da sam te vzljubil. Znači ima crkva koju Bog ljubi, a oni su mislili da je to neki fanatični pokret koji vjeruju da Isus otpro na nebu svetinju. Kada si ohranil mojo stanovito besedo, bom tudi jaz obvaroval tebe pred uro preiskušenje ki bo prišla na vesoljni svet, da preiskusi prebivalce na zemlji. Znači, neće ova crkva biti posljednja crkva koja će vidjeti Kristov drugi dolazak. Kaže, nego ću te jaz obvaroval tebe pred uro preiskušenja. Znači, neće to biti zadnja, posljednja crkva, ali je blizu. Može se nazreti da je blizu Kristovog dolaska, ali nije zadnja crkva. I kaže, zašto? Kako? Pa kaže, vidi, pridem k malu, brzo dolazim, brzo sad dolazi Isus. Trdno držiš kaj imaš, da ti nihče ne odvrzme venca i ja ću te napraviti šta? Odmah se spominje svetišće, kdor zmaga ga bom naredil za šteber v svetišću svojega Boga i nikoli već ne pojde iz njega. Na nj bom napisal ime svojega Boga in ime mesta svojega Boga, novega Jeruzalema, ki prihaja z neba od mojega Boga, ter svoje novo ime. Klasak, ali nema veze. Amen. Znači vidimo i adventni pokret, sve je zapisano u Bibliji, Bog je sve predvidio da će se ispuniti, slava Bogu. I sad dolazi zadnja crkva, sporočilo Laodikeji. Laodikeja. Laodikeja predstavlja, šta znači Laodikeja na grčkom jeziku? Laos, narod, a Dikeja, sud. Narod suda. Narod suda. Šta vjeruje adventistička crkva? Šta se dešava na nebu? Počinje istražni sud, to je narod suda, Laodikeja. I sad to je posljednja crkva, ljudi koji žive u sudnici. Mi smo u sudnici. Isus je otvorio sudski proces. Evo ga, progonstvo. Sudski proces otvara se. Šta vi imate treći svjetski rat ili kaj? Vežba. Odlično. Tako je. I onda, sad dolazimo na Laodikejsku crkvu. Kaže, angelu crkve u Laodikeji piši. Tole govori ili govori? Tole govori, amen. Zvesta in resnična priča. Šta to znači? Ja ne razumijem. Zvesta. Vjerni i istiniti svjedok. Šta je priča? Svjedok. Witness. Witness. Kakav je to terminologija? Kakva je to terminologija? Kad ti imaš istinitog svjedoka, gdje se to koristi, ta terminologija? Na sudu. Na sudu. Isus je na sudu. Sud je počeo na nebu, zadnja crkva.
Zadnja crkva propovijeda troanđelsku vijest. Pazite šta kaže troanđelska vijest, zadnja poruka pred Kristov dolazak, 14. poglavlje Otkrivenja. 14. poglavlje gdje došlo je vrijeme suda. Vidite, 14. poglavlje Otkrivenja, pred Krist, kaže 14. poglavlje, 14. stih, vidi se Isusov dolazak. Znači, 14. poglavlje, 14. stih se vidi šta? 14. poglavlje, 14. stih, vidim, gle, bijeli oblak, a na oblaku sjedi neko nalik sinu čovječjem. Ko je to? Isus, nalik sinu čovječjem, na glavi mu bijaše zlatan vijenac, a u ruci mu oštar srp. Kako se kaže srp na slovenski? Siklo. Srp. Veliki srp. A šta mu treba srp? Zašto treba Isusu srp? Da požanje kraj Isusov dolazak, da požanje svete, da uzme na nebo. Znači 14. stih, 14. poglavlje, Isusov drugi dolazak. A gledajte, pred Isusov dolazak tri anđelske poruka. Koliko poruka? Troanđelska poruka, to je evanđeoska poruka pred Kristov dolazak. Prva poruka kaže, i vidjeh jednog anđela gdje leti pored neba sa vječnim evanđeljem, da navijesti evanđelje svakom jeziku, svakom narodu, svakom plemenu i svakom puku. Zato je adventistička crkva, misionska crkva, globalna crkva. Makar možda vi mislite, u Sloveniji malo smo slabiji, laodikejno jeste, svuda je laodikejno, ali Božja crkva nije samo u Sloveniji. Ja sam sad bio u Keniji, jao, brate, kako su živi tamo. Imaju i doktrinu i duh. U Keniji sam bio 1000 mladih kad pjevaju, čovječe, pričam s njima, oni samo razmišljaju o misionstvu, oni nemaju televiziju. Oni nemaju niti internet slabo. A kaže, šta vas zanima? Misionstvo. To je sve što ih zanima. Kako da, kaže, nemam vremena za televiziju, moram da idem da propovedam. Kaže, Bože dragi, evo napokon neko radi. Ima nas posuda, kaže, po celom, kaže, evanđelje vječno, da navijesti evanđelje koji žive na zemlji, svakom narodu, plemenu, jeziku i puku. Svuda po cijelom svijetu. Govoreći snažnim glasom, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe što? Čas suda njegova. Došao je čas suda. I onda kaže, izađite iz Babilona, narode moj, druga poruka. I treća poruka, nemojte primiti žig zvijeri. Primite opravdanje vjerom. A ne žig, znači čas suda nije to sud, izvršni sud, to je čas suđenja. Suđenje je počelo. Suđenje na nebu je počelo. I zato kaže, Isus se zove ovdje Amen, to je, znači, on je Amen. Amen je onaj istina. On je svedok, priča, resnična priča, začetak Božjeg stvaranja, što znači da je Isus ušao u prirodu. Isus je ušao u materijalni svijet. On je Bog. Isus je Bog. Isus je ovako ušao u materijalni svijet, ali i dalje Bog. I on je začetak, on je prvenac Bože, on je stvorio tijelo u koje se on utjelovio. I zato je on prvenac stvaranja. On je stvorio to tijelo. I onda je on prvenac svih mi što smo stvoreni, on je naš kapetan. Jer on isto ušao u stvoreno tijelo. I on je kapetan, prvenac svih stvorenja. A ne to što je on stvoren, nego zato što je on Bog. Zato je prvenac. Inače bi bio isti koji mi, ne bi bio prvenac. Ovako je prvak. Ušao je u stvorenje. Što znači? Što to znači? Zašto je to bitno? Zato što na sudu Isus za nas posreduje i on nije joj, sveti Bog, joj, šta ćemo sad Bog, nego je ušao u ljudsko obličje. I on na sudu kaže, ja sam svjedok, ali ja sam čovjek kao i vi. Da li je to dobro da imamo na svjedoka koji je od iste rase kao što smo mi? Jel' tako? Da to je dobro. A šta kaže, da li je Isus, ko je sudac na sudu? Ko je sudac? Isus je i sudac. Kaže i Janez 5.24, kaže, jer Bog ne sudi nikome, nego je sav sud predao Sinu. Znači, ko je sudac? Sin. A ko je advokat na sudu? Isus. Isus je i sudac, i advokat, i svjedok. Znači, ti dođeš na sud i sad gledaš sudac, ja sam kriv, da. I onda ovako sudac sjedne dole, ne brini se, ja sam tvoj advokat. O, dobro. Advokat i sudac u isto vrijeme. Joj, super. Znači, moj advokat koji me zastupa
On je isto onaj koji će napraviti presudu. Kako, ne može bolje. I kaže, ali šta ako neki svjedok kaže nešto o meni, joj, nešto lažno. Ne brini, ja sam isto istiniti svjedok. Onda smo sigurno spašeni. Ako sam ja izgubljen na takvom sudu, onda je stvarno čija krivica? Moja, stvarno. Da li Bog je toliko, da li vidite, da li je to pravedan sud? Da ti je sudac, advokat i svjedok ista osoba koja tebe zastupa. Da li je to pravedan sud? Ne, to je nepravedan sud. To je totalno subjektivan sud, zar ne? Eto, Bog, šta želi Bog da nam kaže? Toliko te volim, ja ću da pokušam da nebeski sud, da manipulišem, ako se ne spasiš na takvom sudu, stvarno nije bila Božja krivica. Stvarno, Bog je napravio sve. Na engleski se kaže da je bend backwards. Kaže, leđa je iskrenuo da bi te spasio. Sve je napravio da te može da te spasi, ali ne može ako ti držiš svoj grijeh. Ne može ništa da te spasi. Ako ti hoćeš svoj grijeh, ni sudac, ni svjedok, ni sve. On je istiniti svjedok, on neće da laže. On je istiniti sudac i istiniti posrednik. Amen? Ok. I kaže, ovo govori amen. Kaže, znam za tvoja dela. Joj, sad vidimo kakva su djela Laodikejska crkva. Joj, da vas pitam pitanje. Zamislite da ste udarili auto i da ste skoro ubili čovjeka. Čovjek je u bolnici. I udarili ste ga s autom i vi ste krivi. Išli ste kroz crveno i bum, udarili čovjek u bolnici, majka plače, moje dijete. I sad ti odeš na sud. I ko je kriv? Ti znaš da si kriv. I sad pitanje, kako ćeš se ponašati kad dođeš na sud? Žvaka. Hej, sudac. Šta je ima to? Šta tako ćeš se ponašati na sudu? Ili ćeš ovako staviti noge, sudac. Sad ću ja tebi da kažem. Tako se ponašaju mnogi kršćani danas. Pred Bogom. Mi smo, braćo i sestre, nebeska sudnica se otvorila. Otvorila se nebeska sudnica. Tvoje ime se ovako lista. I mi umjesto da drhtanjem i strahom kajemo se za svaki grijeh, mi se tu balavimo po sudnici. Švalerišemo se po sudnici. Umjesto da dođemo i da kažemo, evo neću više nikad, Gospode, kajem se, odbacujem grijeh, ti još tu druge ljude koji su u sudnici gnjaviš i varaš i govoriš im i zezaš se s njima i griješiš, radiš i dodaješ grijehe još. Da. Zato i kaže prva anđelska vijest, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer što? Došao je čas sudnice, čovječe, šta si ti lud? Dobro si se prije zezo. Ali sad kad dođeš pred sudca, barem sad, nek te, barem iz straha, ako već nije iz ljubavi. Iz straha da se uhvatiš, da kažeš neću više, gotovo, čistim svoj život, jer dođe čas suda njegova, moje ime će doći svaki trenutak na sudu. Ja kad sam dobio kaznu za parkiranje, ne parkiranje, nego sam prošao kroz crveno. $500 kazna u Americi, prošao kroz crveno. I morao sam ići kod suca. I dođem kod suca i jako sve. I svi su jako ko bubice kod suca. I ja sam isto kao sudac. Izvinite, ovo mi je prvi put. Dobro, ajde, 350. Ok, hvala. Znači, šta bi dobio što manju kaznu, svi su pokušavaju da budu što primjereniji građani, da kažu da stvarno ti je žao. I stvarno ćeš razmisliti sljedeći put. Pa to bi trebala biti adventna crkva. To kad dođeš u adventističku crkvu, da vidiš da se svi se preispituju, kaže neću više, kajem se za grijehe, ajmo propovijedati, ajmo pozvati druge ljude da se pokaju. Šta ti tu skačeš po sudnici? Brzo dolazi sudac, dolazi čas suda njegova. Bojte se Boga, podajte mu slavu, jer smo mi toliko loši, a on je toliko dobar. Gle kakav sud, i on je i sudac, i zastupnik, i svjedok. Žele da nas spasi, čovječe, a ti se tu toliko zezaš u sudnici. I sad ti misliš da ta adventna crkva, Laodikejska crkva, narod suda, to mora da bude crkva pred sam Kristov dolazak. Oni će da se pripreme
Što tako? Ja, da je bar tako. Pogledajte, kaže. Vem za tvoja dela, kakva su ti dela? Ma nisi ni mrzel ni vruć. O, ko bi bil mrzel, ali vruć. Ker pa nisi ni vruć ni mrzel, nego si tako mlak. Kao, ma dobro, sud na nebu, nema veze, grešimo, pa dobro, pa šta dobro. Bitno je samo dođeš u crkvu, znaš. Malo pevaš, malo tu lupaš bubanj, malo pevaš u crkvi. Dobro, znaš, sve ok. Malo pojedemo ručak zajednički, sve ok. Da, brate, ali znaš šta, ja ne znam da li ja treba da gledam onaj catch, onaj wrestling, znaš, to malo. I onda kaže, ma nemoj da budeš fanatik, to je okej. Znaš, a šta ako gledam malo pornografiju? Pa dobro, šta, desi se. I tako pastori govore danas u crkvama. Nemoj da budeš fanatik. Kaže, budi mlak. Budi mlak. Budi tako. Nemoj da se pokaješ, nemoj da odbaciš šta baš što možeš. Odbaciš grehe, pa to je nemoguće, ne možeš ti da odbaciš grehe. Samo malo priznaj svako toliko. Tu negdje budi u sredini, neka mlačina. Eto. Kako je? Umjesto da bude najrevnija crkva, ili ono Isus dolazi, ono najmlačija. Eto. Kako je, evo, i što je znate šta je najtužnije? Najtužnije što, hvala Bogu, i to proročanstvo se ispunilo. Znači, sva proročanstva Božja su se ispunila. I ovo. Hvala Bogu, i to se ispunilo, ali opet da Bog da nije. Razumijete? Ali eto, vem za tvoja dela, ker pa nisi ni vruć ni mrzel, ampak mlačen, sem pred tem da te ispljunem iz svojih ust. Pa to je bljutavo. Bljutavo, nisi ni živ, nisi ni, da si bar mrtav, kaže. Da si mrtav, onda si mrtav i onda nemaš, a ovako kaže, pa ja dođem u crkvu, ja dam 10, pa to je, dođem pa potpjevam pjesmu, ja vjerujem u Boga. I onda šta ćeš? Ne možeš da ga uhvatiš ni za glavu ni za rep, da mu kažeš da je grešan, da treba da se pokaje, da odbaci svoje grijehe. Ne možeš jer on misli da je dobar. Da si barem hladan. Pa kad si hladan te takne, vidi, hladan si ko led, čovječe. Onda je lahko mu kažeš, grešan si, vidi, u svijetu si, opijaš se, ubijaš se, pogledaš da si radiš, imaš pravo. I onda se kaje. Znaš, kad je hladan, jasno mu možeš da mu pokažeš da je grešan. Ali ovaj nije hladan, ovo je nešto mlako, znaš. I onda ne možeš da mu dokažeš da je on nije obraćen. Ti ne možeš ljudima u crkvi danas da dokažeš da su oni neobraćeni, bre. Možeš da im propovedaš cijeli dan i noć, oni misle da je on spašen. Ti ja propovedam u crkvama, oni uvijek misle neko drugi treba da primi tu vijest. Uvijek neko drugi treba da primi. I to je taj imamo jedan, nemamo COVID virus, nego jedan laodicejski virus. To je jedan virus koji ide kroz našu, ne znam, tako je Sotona nas je injekcijom nekom laodikejskom uštipnuo i mi smo sada u tom virusu, u tom matriksu i moramo da se probudimo. Amen. I ako ne, Bog kaže će da te ispljunem iz svojih usta. I ti kažeš, pa dobro, ja sam premožen, sam obogatio sam se, ničer ne potrebujem. On misli da je duhovno bogat, ne samo materijalno. Mi smo najbogatija materijalna generacija u zadnjih ko zna koliko hiljada godina. Znaš? I šta ništa mi ne treba. Ničer ne potreba. Znate, u Afriku, kad dođeš po Afriku pa im propovedaš evanđelje, pa im pokažeš crkvu, kažeš Kristov drugi dolazak, on šta ima? On ima ovako malu kućicu, neku kolibu, kaže šta ja imam da izgubim, da prihvatim kršćanstvo? Ja mogu samo da dobijem. Dobijem društvo, community, mogu dobiti vječni život. Šta imam da izgubim? A bogatašu, kad propovedaš o Kristovom drugom dolasku, kaže moram 10, ne, moram da se zatomim od svojih, ja sam naučio da imam život požudan. Ja sam naučio da imam život pun ispunjavanja moje grešne prirode. Jer imam novaca, imam mogućnosti za to. I sad ti mi kažeš da sve to moram da se stegnem. Dobro, ti kažeš da pomoću Svetog Duha ću da se stegnem, da će mi biti lako, ali ja to nisam doživio još. Pa ne, i bogatašu teško. Bogatašu teško da se pokaje, da odbaci svoje grijehe, jer on misli da Isus neće da mu da alternativu.
Znači, teško je bogataš. A ovaj nema alternativu u ovoj Africi. Kako on ima alternativu? On nema novaca da ide nigdje. Razumiješ? Ne, nisu svi u Africi tako, ali ovo ću reći. Tamo. I sad, kažeš, oni koji su bogati, zato Isus kaže, bogatstvo nije uvijek blagoslov. Bogatstvo treba da služi da proširimo Božje djelo, a ne da sebe utovimo. Ko vol da se utovimo. Kaže, premožen sam, obogatio sam se, ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se da si siromak. Ti si duhovni siromak. Ni bednež, i ubog, i slep, i nag. Kaže, zašto ljudi ne dođu u adventističku crkvu? Zašto ljudi ne idu u crkvu? Zašto mi imamo evangelizaciju, imamo propovednike, imamo evangelizaciju, a nemamo koliko se ljudi krstilo ove godine? 2. Zašto? Pa gledajte ovo, ko će tu da dođe? Zašto bi ljudi iz Babilona došli u Laodikeju? Pa bolje je u Babilonu. U Babilonu oni barem ne znaju da su u krivu. Nego dođemo ovdje, znam istinu i onda opet sam mlak. Još gore. Nego da ništa ne znam. Da li ste ikad vidjeli siromaha? Jeste ikad vidjeli siromaha? Jučer sam bio u Ljubljani, jedan čovjek je bio na Zmajskom mostu, ovako prosio. Prosi? On je ovako ko siromah, kao prosi. Vjerovatno to oni lažu, nema veze. Okay. On je bio siromah i prosio. I sad on tamo prosi, ok. I nije samo, ali neki siromahi, oni su siromahi, ali su veseli. Ja sam bio mnogi u Južnoj Americi, ljudi nemaju ništa, čovječe, ali su sretni i veseli, pjevaju djeca, svi ono, na na na, na 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 na. A šta ima? Ima jednu ovako malo hižu od blata, šta, niš? A veseli, radosni, a siromahi. A ovaj siromah je bednež. Šta znači bednež? Jadan. Ovaj nije takav, ovaj je siromah, ali je ovako jadan. Kužiš? Ovaj je jadan. Onda šta znači ubog? Jadan, ubog. Ok, čekaj, ne. Bednež je depresivan. Bednež je depresivan. Kao bijedan. A ubog je jadan. Ok. Na engleskom je malo drukčije. Prvo je mentalno. Čekaj da vidim na engleski. Sad na engleski je super, ej. I to je malo prijevod direktno. Sad ćemo da pokažemo. Revelation 3. Malo drukčije ima neki prijevod. Sad ću da vam pokažem jer ja inače to znam. Ovako. Kaže ovako. Kaže, zato što kažeš, you don't know, a ti ne znaš, wretched, miserable, vidiš, nije isto, wretched. Ti si wretched. Wretched znači pokvaren. Prvo si pokvaren. Ti si miserable. Miserable je nesretan. I onda kaže siromašan, slijep i gol. Evo, zamislite u vašoj glavi čovjek ovako trči Ljubljanom golcat. Je li to normalno? Znači, prvo gol, ali ne samo da je gol, nego je i slijep. Ovako trči slijep. I onda kaže, dobro, ajde, gol i slijep. Ima ljudi koji su goli, idu na plažu u Hrvašku, na nudistička plaža. Oni su sretni, goli pa sretni, ajde. Ne, ovaj je nesretan. Ovaj je gol, slijep i siromašan. Nije imaš bogataša koji voli ići na otok pa budu goli. Ali ovaj nije bogataš, ovaj je siromašan. Ovaj je siromah, slijep, gol i bjedan i nesretan. Znaš, imaš gol pa je sretan, ajde. On je sretan što je gol tamo. Ne, ovaj je nesretan, ovaj je nesretan. Ovako, slijep, gol, siromašan i nesretan. I ne samo nesretan, pokvaren.
Evo, to je slika crkve. I sad ti idi u Ljubljanu i vidi takvog čovjeka koji hoda po Ljubljani i sad ko će doći i reći šta mogu ja biti kao ti? Ko će to da napravi? Kako ćemo mi evangelizirati ikog? Kada duhovno Isus vidi kakvi smo stvarno. Evo, to je naše duhovno stanje. I onda se mi pitamo, pa zašto nam evangelizacija? Znate što, ja sam bio u Francuskoj, isto takva situacija. Kaže, ima ogromna evangelizacija. Oni su donijeli ovako kamere, ovako su kamere išle po stropu, ovako kao, evangelizacija, to ćemo prenositi satelitom, svuda. Jedna osoba se krstila, potrošili milijone. I onda kažu, našta evangelizacija više ne funkcionira. To su rekli. Nije evangelizacija više ne funkcionira, nego vi ne funkcionirate. Što će Bog da dovede u crkvu duhovno mrtva crkva? Da se još tu sablazne u crkvi. Nije, razumiješ, otišao sam poslije u Ameriku, malo neka crkva ovako duhovnija, pokajana, znaš, oni su ovako malo kaju se, znaš, malo imaju bolju doktrinu. Evangelizacija, pastor Torres, usred bogata Amerika, isto zapadna zemlja. Došao pastor Torres, evangelizacija, pastor Taž, 40 ljudi se krstilo. Mi smo pozvali, išli smo u okolinu, radili smo za njih besplatno za naše susjede, cijeli kampus, nas 300 ljudi. Svi išli da čistimo, peremo ljudima. Mi smo, kaže, zašto to je? Mi smo kršćani, mi radimo besplatno za ljudima i pomažemo. Wow, evo vam naša za evangelizaciju pozivnica, evo mi čistimo. Svi su došli. Svi došli da vide šta je ovo. Došli, 40 ljudi se krstilo. Kaže, evangelizacija više ne funkcionira. Kako Doug Batchelor funkcionira, gdje god da ide? I ode u Švicarsku, kao nisu imali u Švicarskoj krštenja 20 godina. Došao Batchelor, 200 ljudi se krstilo. Kako tamo, šta? Evangelizacija ne funkcionira. Ma nije evangelizacija ne funkcionira, nego ti ne funkcioniraš. Imate pastore neobraćene. Ja igram tamo s pastorom u odbojku na otoku, ovaj nije dobro dignuo loptu, šupak jedan, ovako mu govori. Pastor ovako psuje. Pastor za mlade ovako psuje, kao, ljuti se, dere se. To su naši pastori. Ma daj, sramota. Sramota. Te da se pokaže, onda kao nemamo nikakvih obraćenja. Pa normalno neće imati, pa ko bi se ludo obratio na ovo, Pa Bog te je prokleo, pljunut će te iz usta svojih. Pokaj se za grijehe svoje, obrati se, slušaj, gledaš ovaj seminar na YouTube-u, dao Bog da vidiš svoju situaciju. Dao Bog da se pokaješ, da se obratiš, da napraviš probuđenje u Hrvatskoj i Sloveniji, a ne da tu da gnjilimo. Još koliko još da gnjilimo? Još koliko godina? Bože pomozi. Kaže, šta je solucija? Šta je solucija? Šta Bog kaže? Šta je solucija? Još nešto, kad sam bio u Laodikeji, Laodikeja danas postoji ruševina grada Laodikeje. U te ruševine mi smo bili i istraživali smo malo šta je to posebno o tom gradu. Taj grad je bio jako bogat. Bogat grad. Imali su potres. Razrušio cijeli grad potres. Rimski car kaže, ja ću da vam platim, da vam popravim cijeli grad. Ne, hvala. Imamo toliko para, ne znamo šta ćemo. Mi ćemo popravili cijeli grad bez pomoći rimskog cara, bez države, da im da država jedan novčić. Sami su popravili. Kaže, imamo toliko para, ne znamo šta da radimo s njim. Daj barem da mi popravimo grad. Ne, hvala. Zamisli koja bogata Laodikeja, najbogatija. Najbogatija. I onda sam ja išao malo da gledam kakav je to grad bio. To je bio grad bogati ljudi. Svaki grad gdje sam god bio, Efez, Smirna, svi imaju jedno, normalno, znaš, dođeš u grad, imaju kazalište, rimsko kazalište i imaju neko malo trkalište za sport. Laodikeja, 3 kazališta. Možeš da promeniš kanale koje hoćeš da gledaš. U ono vreme, znaš, 3 kazališta, ovako jedno, kaže nama turski vodič, tu je bilo jedno rimsko kazalište, ali Laodikejci su voljeli mnogo kazališta pa su imali drugo. A tu je grad Hierapolis, tu su imali još 2.
kazališća. Ja gledam, znaš koje je kazalište, ogromno, po 1000 ljudi, možeš da biraš. A ovdje, na ovom drugom kraju Laodikeje, dođe da vam pokažem, najveći sportski stadion izvan Rima. Kad Rim je imao najveći onaj Circus Maximus, gdje su se oni sa konjima, najveći na svetu i nakon Rima je bio u Laodikeji. Ja gledam, čovječ. Šta je bila preokupacija Laodikejaca? Televizija, zabava, teatar, sport, Đoković. Bitno je da Đoković pobedi. Šta koji Đoković? To ljudi umiru u onoj zgradi, tamo nema evanđelja Hristovo. Što te briga što je prebacio mrežicu tamo? Kako je on dobro prebacio lopticu preko mrežice, a tamo ljudi umiru, ne znaju za evanđelje. Idi da odnesi im knjigu, bre. Nemam vremena za sport, imam misiju. To je bila Laodikeja. Jede kokice, a gore na nebu nebeski sud. Nebeski sud. Nebeski sud se održava, a mi spavamo. Kaže, ti si jadan. Savjetujem ti šta? Da kupiš od mene zlata ognjem prečišćenoga, da se obogatiš, bijele haljine da se odjeneš, da se ne vidi sramota tvoje golotinje i mast za oči, namaži svoje oči da vidiš. Šta je to? Savjetujem ti da kupiš od mene zlata ognjem prečišćenoga. Šta to predstavlja zlato? Okrenite 1. Petrova poslanica, 1. poglavlje, 7. stih, Biblija nam objašnjava kaj predstavlja zlato u ognju ožeženo. Kaj predstavlja? Kaže ovako, 1. Petrova 1.7 kaže, da bo preiskušenost vaše vere veljala već kakor, šta kaže? Zlato kije, minljivo pa se u ognju preiskuša. Znači, za nije to Laodikeja, kaže, kupi od mene zlato, ali ne samo kako zlato. Znate kako u Kaliforniji oni nađu zlato? Ljudi nađu u Kaliforniji zlato, ja tamo živim, tamo ima rudara, oni nađu ovako sve prljavo, to je sve sa zemljom, oni to moraju da, to izgleda ko ništa ne izgleda. To mora da se stavi u kiselinu, pa onda oni to nešto čiste, pa u vatru i onda ti ostane ovako malo komad zlata. Kaže Isus, ja ću da ti dam zlato u ognju preiskušano, očišćeno zlato. Kaže, vaša vera trebala da bude kao zlato prečišćeno u ognju. Šta to znači za knjigu za Laodikeju? Šta to predstavlja za Laodikejce? Savjetujem ti zlato da kupiš. Zlato u vatri predstavlja pravu vjeru. Zašto se kaže da ovoj crkvi nedostaje vjere? Nedostaje vjere u Božju moć da umrtvi našu prirodu i spriječi nas da griješimo. Mnogi u Laodikejskoj crkvi vjeruju da moraju nastaviti griješiti dok se Isus ne pojavi. Međutim, opravdanje vjerom je vjerovanje u Kristovu pripisanu i danu pravednost. Znači, opravdanje, šta je vjera? To smo još malo pročitali. Gledajte, vjeru u šta? Kaže ovako, izabrana svjedočanstva 360 kaže, onaj koji nema dovoljno vjere u Krista da bi vjerovao da ga on može sačuvati od grešenja. Nema vjere koja će mu dati ulaz u kraljevstvo Božje. Nema vjere. Znači, šta je ta prava vjera?
To je pravi Isus imao vjeru da može da živi vjerno Bogu. Ti, Gospode, kaže, daj mi vjeru kad dođeš Bogu i kažeš, Bože, ja vjerujem da mi možeš oprostiti prošle grijehe. Priznajem ih, priznanje, i odbacujem ih. Ne želim više, kaže, obraćenje, znači obratio se na drugu stranu hodaš, odbacio sam stare grijehe. I ja vjerujem da mi možeš oprostiti, ali šta imam da odbacujem kad ću sad opet odmah sagriješiti? Onda šta imaš da odbacuješ? A Biblija kaže treba da priznamo i odbacimo, jel tako? To smo čitali. Znači to je vjera da će me Isus oprostiti ako odbacim i priznam grijehe naše i odbacujem ih i vjerujem da će mi oprostiti. To jer se kajem i vjerujem u njegovo oproštenje prošlih grijeha. I zato priznam i odbacujem. I pošto sam odbacio, šta znači? Onda imam i vjeru, pošto odbacujem, ja kažem neću više. Znači vjerujem da mi opraštaš, odbacujem zato što vjerujem da mi možeš pomoći da hodam u bijelim haljinama sad napred. Ako možda i padnem, pokajat ću se opet iz srca, daj Bože da se pokajem iz srca opet. Kaže, ako i padnemo, imamo zastupnika, ali kaže, ne moramo da padnemo. Ne moramo pa kaže, onaj koji nema dovoljno vjere u Krista da bi vjerovao da ga on može sačuvati od grešenja, nema vjeru koja će mu dati ulaz u kraljestvo. Znači, vjera nije samo da mu Bog oprašta prošle grijehe, nego da će me čuvati od pada. To smo čitali, Juda 1.24 kaže, hvala Bogu onom koji me čuva od pada. Amen? To je vjera. Vjera je da me on očisti prošlost i čuva od budućnosti. Potpuno me Isus zaklonio pravom vjerom. I sad, to je ono što treba Laodikeji. Zašto? Zato što kaže, jer ti si jadan i bijedan i slijep i gol. Ta riječ ti si jadan, ta riječ jadan, isti glagol, jad, i to je ne glagol, pridjev, koji koristi Pavao u Rimljanima na drugom mjestu, na jedinom drugom mjestu u Bibliji se spominje u Rimljanima 7.24, gdje apostol Pavle kaže, o jadnik, ko će me izbaviti od tijela grešnoga? Ova crkva misli da je spašena dok doživljava iskustvo jadnika u Rimljanima 7. Mnogi u crkvi čak misle da je biti jadan kao u Rimljanima 7 zdravo i normalno kršćansko iskustvo. Ipak Bog želi da imamo iskustvo Rimljanima 8, a ne Rimljanima 7, želi da umrtvimo svoje tjelesne želje po duhu Kristovu u nama i da budemo vrući za Boga, a ne mlaki. Amen. Kaže, ti si jadan, zato što vjeruju da ne mogu da pobjede grijeh. I kaže, jadan sam ja, ko će da me izbavi iz ovog tijela grešnoga? A u Rimljanima 8.4 kaže, ja sam pobjedio. Znači, savjetujem te da kupiš od mene zlata. Šta je zlata? Vjera. Vjeruješ da ti Isus oprašta, da će ti dati pobjedu. I daću ti šta onda? I bijele haljine. Kristova pravednost, to je ono što je Bog obećao crkvi u Sardu. Sjećate se Sard, reformacija, protestantska crkva. Rekao, daću ti bijele haljine. Oni misle da imaju bijele haljine, ali oni nastave da greše svjesno. Mi ćemo biti gotovi za 2 minute sad. U stvarnosti se Laodikeja vratila iz Filadelfije u Sard. Znači, Laodikeja se vratila u Sardsku crkvu. Jer i ona kaže, daću ti bijele haljine, a Isus kaže, ako se obratiš Sardu, daću ti bijele haljine. I ona je mrtva. Šta kaže Sard? Kaže, ti misliš da si živ, ali si mrtav. To kaže Sardu, Sardskoj crkvi. Adventistička crkva 7. dana kopira pale protestantske crkve u glazbi, u odjeći, u teologiji, medicini, crkvenoj upravi i odbaci, zato što imamo pastore. Mi bismo trebali starješine, a ne pastore. Vi to znate? Mi bismo trebali uopće ne imati pastore. Ellen White je rekla da uopće mi ne smijemo imati pastore. Pastori idu na teologiju da budu misionari.
a ne da budu u crkvi tu da oni samo propovedaju. Ima ljudi koji mogu da propovedaju, da starešine, da drže crkvu, da pjevaju. Ovako kad samo pastor, mi ga plaćamo i onda ti cijelu sedmicu ništa ne radiš. A ovako cijelu sedmicu crkva živa, crkva se sprema, crkva mora da spremamo muziku, mora da se molimo, imamo subotnju školu i ja moram da se pomolim da dobro imam subotnju školu. Joj, ne smijem da griješim, joj, i onda se crkva drži. I onda ona ima bogoslužje. I onda i oni dolaze, da poziva ljude, dođite u našu crkvu. I onda oni imaju života. A pastori trebaju da budu ministers, kaže, sve smo mi pokupili kao Sardska crkva. Mi smo uzeli Palu u protestantsku reformaciju da bude naš idol. U crkvenoj upravi i odbacuje istinsko opravdanje i posvećenje. Kaže Ellen White, sada živimo u velikom danu pomirenja, u simboličnoj službi dok je veliki svećenik vršio pomirenje za Izrael. Od svih se tražilo da pokaju svoje duše pokajanjem za grijeh i poniženjem pred Gospodinom, da ne budu istrebljeni iz naroda. Na sličan način svi koji žele da mi se imena zadrže u knjizi života trebali bi sada u nekoliko preostalih dana koji imamo svoje kušnje pokajati svoje duše pred Bogom. Tugom za grijeh i istinskim pokajanjem mora postojati duboko vjerno istraživanje srca. Amen. To je ono što Bog traži od Laodikeje, da se pokaje. I onda kad dobije to, bijele haljine, kaže, kupiš zlato. Prvo vjeru da uopće vjeruješ da ti Bog oprašta, da će ti dati pobjedu. Vjeru, zlato. I onda će ti dati bijele haljine, to je opravdanje, pravo opravdanje, ne lažno opravdanje, da si ti stvarno obraćen. Bijele haljine, da se odjeneš. I onda će ti dati mast za oči, to je koncentrirano ulje. Ulje koncentrat, napravi se mast. I onda to ulje, to je mast, ti možeš da razvodniš, to je ulje, to staviš na oči. Šta je ulje u Bibliji? Ulje u Bibliji, Sveti Duh. Znači ti kad imaš vjeru da će ti Bog dati pobjedu, ti se pokaješ, odbaciš sve grijehe vjerom, ti primiš opravdanje i ti primiš Svetog Duha. I Laodikeja je oživjela. Amen. To je lijek za laodikejski virus. Laodikejski virus ne treba injekcija kao za COVID, ali treba vjera i opravdanje vjerom. Amen. Evo, to ćemo završiti. Nek nam Bog pomogne da se stvarno preispitamo svaki za sebe, jer smo svi u vrijeme suda. Da se preispitamo u svom životu gdje smo i šta smo danas. Nek nam Bog svemu tome pomogne. Možemo ustati na molitvu. Oče, evo dolazim pred tebe jadan sluga koji ja sam. Da dovedem poruku tvome narodu da se probudi, Gospode, ovdje u Sloveniji, Hrvatskoj i svugdje. Gospode, mene molim te, ožeži mene, Gospode, da ne upadnem i u mlakost i znam kako grijeh lako svih kuša pa i mene. I molim te, Gospode, da se pokajemo, da priznamo svoje grijehe tebi, da te volimo i si ti tako ljubav. Toliko si nas volio, kako si divno napravio sud, da i sudac i advokat i svjedok sve želiš da nas spasiš, a mi tako pljujemo po tom sudu sa svojim životom. Molim te, Gospode, da se kaže, kao što piše, potresi se i obrati se, kaže Laodikeji Bog. Molim te, Gospode, Svetog Duha nam daj da budemo revni i da se obratimo. Obrati naše vođe, obrati naše braću i sestre. Daj nam probuđenje, Gospode, gdje god idemo i daj nam ljubav, da ne izgubimo prvu ljubav, nego da ljubimo svu našu braću i sestre koji su u zabludi, svu našu braću i sestre koji nisu doživjeli obraćenje, da ne budemo nestrpljivi s njima, nego da imamo ljubav za njih i da im propovijedamo istinu, da im govorimo, da im dajemo citate, da probudimo sve djevice, ali neće sve djevice da se probude. Nemoj da se razočaramo, Gospode. 5 će da spavaju, 5 će da se probude i tako će da bude. Nemoj, Gospode, ti ćeš da izrašetaš svoj narod, a mi ne da se razočaramo i ne da se ljutimo, da izgubimo svoje spasenje. Daj nam Svetog Duha, vodi nas, Gospode, daj da te volimo, budi u našem životu svaki dan, hodaj s nama, daj da ne uprljamo bijele haljine, nego da ti se predamo u potpunosti, budemo radosni, veseli, sretni sa tobom. U Isusovo ime, amen. Amen.